July ni somni pariat zirtop ni ani a Manipur boina choka nimin thleng khan silaya lapuaka thile hliam te po anom ni in soyani a Thuthar dangkal sanin Manipur Chief Minister N Biren Singh Chanchin hi voinchu I han thlur bing te ang kathisen zama thisen akal chung chuku ki zomi te tan Manipur a hian ro rel na sana ngai lawang ti tu Manipur Chief Minister ni mek nongthombam Biren Singh hi a Chanchin engemaw chen chu kan thetheu toinarin oma football khel thiam Manipur footballer Manipur State pona football khela eizong masaberani a anhuwa journalist ani a politics khela in Manipur Chief Minister ani tadayani Sangkha zakwa somruk pakhat ni khat khan Imphal khopuya Biren Singh hi alo pianga Manipur University atangin BA degree anaya hiainu devi nen innein fapa panhi le fanu pakhat anei Border Security Force BSF in a football team wangin an la a mase bansan le in journalist na thok le a kumsom ni don Chanchin buen kol nuwa politics a aluta politics a zoma tanga kum khat nuwa MLA tan than tinani a akum le Minister of State ani zuya anu kum saria Minister puiting ani a kumnga aliam le chon Manipur Chief Minister ani ta hialani mithiam te chuan namle namemo chile chiemo inkara boina chok hi eng angpoin in beina ma se sarkar in rol lo chuan nun phungpa ngai ti boy khopin rei takan boy theilo anti thina chuti lai chuan Manipura meiteile kuki zong namte inkara boina ero in adai rei ta hlea kuki zong namte chuan he boina chok chuak tu bulpui chu Biren Singh hi ani antia meiteiten kuki helpol te pu in ruihlawa sum don na le thil dang dang han pu kwal ma se neutral taka thlir tu de tan le thilom dan ngun taka zir chiang tu de tan chuan tuna Manipur boina hi State Chief Minister Biren Singh hian a chok chuak ani lo poin he boina hi top thuai se an state to state ralmong ni thuai se tilem lo ni in nangai thei ome kumsang ni le som pasari Manipur State in thlan pui khan Manipur State a avoi khatnan BJP chuan sarkar nan siama chuta chuan mirin lo takin Biren Singh chu BJP in Chief Minister atana an du thlan ania sangni le somni pani in thana po tling le in atam ni nan Biren Singh chu Manipur Chief Minister ani le tani kumsom ruk pani mi Biren Singh hi atir lama kan soi thuak ang khian Chanchin ngai nom vezet mai nei ania a Chanchin chip chiar jok soi chun zom zelila football a thiam hle a Imphal exhibition match an khel lain Jalandhar BSF football team coach mit alak ema wangin BSF chuan an team a khel turin an soma ti chuan kunga chung zat chu football khel manga eizong professional player anita a Sangkha zakwa somsari pakwa le Sangkha zakwa somriat pali inkar kha chuan Jalandhar le New Delhi kartonin Indiaram hun sang football khelin na jinkwal bok thina Sangkha zakwa somkwa pakhat khan Asia Khomwal puya football tournament upaber Duran Cup final a po alo khel to ani Biren Singh hi football tuipui takani wangin afa pathum jingano pangber chu Brazil football team Zico mingchoin Zico ti in na minga sahial nge ani BSF atang hinama du thuwa bangin Manipur a kirle a Manipur atanga state pona football manga eizong masaber ni in khovel zawjok fangin upazok fingzok Khezau zok le muzau zok ni in Manipur a kirle a apai na ro chun ram chu Shalin Chanchin buchu abul latana footballer kha journalist ani ta thunga a Chanchin bu thodan po in mi ngai ven a hlo ngal hle ani Sangkha zakwa somkwa chho top lama tangin Manipur tual chunga boy hle a kumsang ni kumtira Assam Rifles te chuan Malom Khoba station a bus nga ka khom te chu ka pin civil mi som line nun nan chana hi khovela chonghei rei ber record siam tu Irom Sarmila in cho ngei bultan na kha ani nge a boina neu nei reng chungin Manipur chu an kal zela kumsang ni le pali khan Manorama pong sual le tual tha thu boy wangin boina lian zo ka chuak ta a hemi tumhian mei teinu ho rap thak zia khovelin a hreta a sipaite ma an thom hno phelin an thin rim na an hri thlani Biren Singh chuan sipaite ro wana wanga Manipur mi puite thinrim chuan news reporter ni ringot du khoplo na pe a journalism bansanin politics salu chilta ni in na soi
Biren Singh chuan kumsang ni le pakhat khana chanchin bu chu cheng noi hnia hral politics salu chila a chanchin bu hral na poisa le ama du saktu ten poisa an tho khom mangin kumsang ni le pahni assembly in thana independent in MLA chu a thu pui ber chu Manipura mi pui ten an huat dan sakei an ti mai Armed Forces Special Powers Act AFSPA hi ani theinana malak ani footballer hloting takani journalist hloting thokhat takani le nuwa politics lu chil la in Biren Singh chuan hlotin na changle ngal maya avoi khat in candidate na independent MLA ni in Congress Party Sarkar Chief Minister Okram Ibobi Singha kai hruai chu an party lu chil lovin na puya annuwa Congress hi zamin Minister of State ani zuya sangni le pasari in thana Congress Party ticket dingin thantlin le ni Minister Puitling ni in Irrigation and Flood le Sports Department te achangani Ibobi Singha na du sakboka Manipur State Politics amichal lang tak ani chawa CM advisor ang hial ni in Congress Party senior te po inan thik le an huat an party chunga boina chok chuak tu ang hiala soi ani kumsang ni le sompani in thlan pui lo her chuaka boina ne nei chungin in thlan machona Congress chu ne taka sarkar le in Ibobi Singh bok a chief minister le ma se hemi tum hi chuan Ibobi hian a cabinet zinga Biren Singh hi alalut ve talawani chief minister Ibobi tana thokna sa ve to ka in thria Biren Singh chu alom lo hle ma se hanti wak ngai na shelo achan chu chief minister Ibobi chuan thil dik lo atishan lawa Biren Singh hi footballer hlui local journalist hlui ni bok kha ani ve maya minister senior anga thil hanti tak tak turina fit tok lova Congress Party chunga thok thaviawe mo ain ti lai khan party hruai tu senior te lunga ti oilo phatrok chi avelani minister ani phatalawani Biren Singh chu om mai lo ve hle thowa kumsang ni le som paru kalo ni chuan MLA som ni nen Congress chu asanan tum thu wa soi tamaya Manipur Assembly hian MLA som rukan oma sarkar lai tan MLA som ni chan chu chan narap thak tak atinga Chief Minister Ibobi chuan fing takin a cabinet asik soi ngala Biren Singh chu Congress Vice President da in an party thupuang tu ani zuya mase hian Biren Singh ril ruam min zo tak tak to lo sangni le som pasari assembly in than ma hretin Congress a chu sana BJP azom tani Biren Singh chuan Chief Minister Ibobi Singh chu chungko politics khela in than puya po anu puile fopa Congress ticket pe apua chungai baka chuan CM chu athunai na hmanga mi puite obbeta chile chi then sang zonga politics khela naga tele meitei te inkara boina chok chuaka apu boka kumsang ni le som pasari in thandon khan Manipura tribal te tana thungai thak nuam tak soin hetianga Ibobi politics khelmek hi kan ti top thuai lo chuan kan tribal unaw ta hi kan hlo mayang BJP hi Manipur mi puite in unaw na thlen tu ani dona tribal le meitei te inkara rimna le mon na kan thlen leang atiani chutiang mi Biren Singh chu tuna chuan meitei le kuki te inkara hem thak tu tuna boina chuak mek chok chuak tu pu ani tameka politics salu chiltran ti laya AFSPA chungchanga soithin po athai ngil le dai to leinei takaro rela sarkar lai puin kuki helpol tenen suspension of operation agreement anzia po soisela central BJP sarkar chu tribal helpol du saka meitei helpol laka ril rudang puwa apu hialani hetiang ani chunghian Narendra Modi kai hroi BJP sarkar chuan Manipura Congress phetluturin Biren Singh aya than musilawa Chief Minister Anita Zela BJP azom don khan in remna fel tak nei lokin BJP sarkar chuan Manipura bial sang te chu anmamu ang zela budget siam sakan ni dan turte Manipura munzau ber o tu Tlangram district te chu budgeta chanvo wong ber chang turan ni ang ti te chu soiri kani Chief Minister ani Masak Khan tribal tele meitei te inkara remna siam tu ni atum ti tilangin Go to the Hills program siamin Tlangram district sang ku ro pui tak takabuat saya chutianga ahmalak na wang chuan Manipur state ti boy tu kongpui dante nor huai hotte chu atlem chhozela ILP mangin tribal te chu humhim ani chowa state chung mun sang zanria ka zinin mipuite har satna chu mai chana nge angai tha mipuinan fakta viawani
mase chu tianga mi puite har satna thlen angai thlak chuan omzia nei lem lo ti alang chhota zela public mela aneya mi puite na hne na har satna thlen te chu ngai tha in lom takin alo changa mase hnuwa an har satna tire tura beina le hmalang na tak tak om le ta si lo chuan mi puite ti beidong le ta thungani a sarkar tel NPF le NPP te chuan an thlop na ti top tumin BJP MLA then khat nen an tang hova Biren Singh hi an pai thalek lek fowa mase sarkar lai puya BJP ho tulian te in rolin ala chief minister ta zela kumsang ni le somni pani in thana BJP chuan ma aya MLA nga in an mani in sarkar na an siam thei ta hiala thopui nei ma se an thopui te hlau angai tak lawa wangin Biren Singh mi zia tak tak achuak ta a ruihlo do na konga amhalak na Myanmar atanga dan lawa Manipura pemlu te mai ni lo kuki nampung puidem na thuwa cha chwa te chuan BJP atel kuki MLA som teril ru atina a meitei MLA zinga po pangalai chu an department chana thuan nei lo tia vuin an department chan chu an bansan hialani chutiang chu ni in Manipur boina chungchanga mi malle pol tam takin Biren Singh hi chief minister atanga bang turan nor chungin alabang lo zela Prime Minister Narendra Modi pheijon tongkam khatpo in alakhak lawani kumsang ni le somparuk October tha BJP azama tharu karala kumsang ni le sompasari March tha chuan Manipur BJP athu berni in BJP chief minister ani dera chuti khop chuan central BJP te hian Biren Singh hi an du sak uchoka kumsang ni le somni khan BJP MLA pali chuan an party an chho sana sarkar an siam pui National People's Party NPP in an thlop na an hnuk doka Biren Singh chu ama mi mal du dana sarkar kalpuya an puwa mase BJP high command chuan Biren Singh hi thlopin Manipura a sarkar atlak lo nan thei top an chu apui ani Manipura boya official a chin chia china ngot po mi za somli chuang in nun na an chan to hnuwa po Modi sarkar chuan Biren Singh hi an laring to ka ni che kang an kut zung pui po an lati che shin lawa kuki mei che pani laka moi lo taka che na adem thuwa soilai khan Prime Minister Modi chu athinarim hmel hlea mase Biren Singh ale akai hroi sarkar chu tongkam khat po in khak lawa nimin mai po khan Prime Minister Modi hian mei che te laka hleilen na hi Congress sarkar na Rajasthan le Chhattisgarh te po athleng tho ti asoya Biren Singh dem te chu khoilama ani ringot Prime Minister hi mi nan nora wanga thutluk na siam mai ngai lo ani zia chu Odisha Rail te suala wanga Railway Minister Ashwini Vaishnaw ban turan nor luai po a tuang ti cha tat khani a ama in tula ti lo chuan engang po in norma se Biren Singh hi aban arin omlova chumai baka BJP hian in thana chak hrim chu an thupui ani ti kan hrevek to a nakummaya Lok Sabha in thlan puilo om tur thlirin Manipur Chief Minister Biren Singh pai hi hun an ti lo ani mai theya Manipur Assembly in thlan ala hla a mi puite hrial rengna toy ti hi BJP hruai tu te hian an hrechiang em a COVID-19 wanga na satakan mual pho hnuwa vaccine mangin mi puian tilung oi le thei mai ti an hria a boina re hnu rei lo te a Biren Singh a thil ti dik lo te chu mi puin an thei ngil le mai an ring po ani mai thei BJP tan hian Congress Minister Hlui Biren Singh hi a hlu hle a Manipura voi khatma aro la rel ngai lo BJP chu sarkar na siam pui theya chu mai chu ni lo nikum in thlan puya phei chuan an mani aro rel thei khopa chakin BJP chu avor kanga Hindu mai te vote nei ti achianga Manipur mi pui za somnga pathum zet vote chel tu Biren Singh hi Central BJP te ngaya anhiam thei lo hrim chu mai baka Biren Singh hi Chief Minister atangin ban se BJP MLA zinga Manipur boina chingfel thei tur anom lo phei chuan BJP tan chan na Manipur State Politics a party boina thlen tu ani zok a hlo om ve tlatani mitam takin Manipur chu president's rule da an phut po Central Sarkar BJP kai hroitan hian a ri sa sang hle a Manipur ro rel na le malak na zong hi ani na taka chuan Central Sarkar thu ani vek to a IPS officer Hlui Kuldip Singh chu Union Home Minister Amit Shah thupekin security advisor da ani a Manipur DGP nilai kukin hamdong ngel thakin Tripura Kedar IPS officer Rajiv Singh da ani to boka
heng top official ta hi New Delhi thu in an che a an hlo chamani chuan Biren Singh amo phurna ni to lova Manipura dan le thupe kengko turin Central Force tam tak da an ni boka heti chunga boinan chinfel theilo chuan President's rule da ma se Modi sarkar hian Manipur boina hi an chinfel ngal thuai arin om chuang lova President's rule puan chu sarkar lai puimual phona za kho ani ve thei bok ani heti lai hian Manipura mihring cheng za som level tribal namten Chief Minister an ring zo to lo ani chuan Biren Singh abang ani lo chuan osam takin boina hi chinfel ani theilo ti achianga Manipur boina in Mizoram makangkaya meitei hlau thong an ho a Mizoram meitei tamber chu Assam state mi le sa an ne wangin Assama boina a thlen ve ngala Meghalaya po meitei le kukikara boina chuak ngal mai boka namle chi sang in una na nei thlia kan ne wangin India marchaka boina hi a boi thlak dan an hnok kwal hle thina mun pakhata boina hian mun danga boina thlen ve ngal deuh zela wangin Manipur boina po hian a hong zau viau to a India ram puma vote nei thei za pakwa vel z tribal te hi Manipura BJP sarkar dem tu ani tran to boka abik takin kan hmaloka state assembly in thlan nei na tur Mizoram Rajasthan Madhya Pradesh Chhattisgarh le Telangana hian tribal kan tam hle a India ram president tribal nu Draupadi Murmu la angoi veng boxia India ram tribal te hian BJP an vote lo na chan tura lian zela chuti lain congress in thiam takin tribal an lo ko khom ve mek boka Manipur boina hi central BJP tan po ngai sak lo ngot chi ni silo rorial thiam har tak ani mekani engpo ni se football field chunga thiam taka ball chakwal thin journalist ani laya ramle namtana poi khoi zonga thuwa zia wanga tan ina khung to Biren Singh wangin India ram hi a boimu bu mekani ti ila min thlop tu an tam khopang le bazari lo thlir wangin kan lo me